Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Trenutna lokacija Budimpešta, oko 7-8 stepeni, nalazim se u ovom nevjerovatnom parku i vreme je da iskoristim to što se nalazim upravo ovdje. Odradit ću Barbarian Requirement set koji sam radio pre 2 godine i uradio sam ga za 3 minuta. Sad ću probati to isto za brže vreme ili bar otprilike isto ili možda malo da se probije, ali u suštini znate set kako ide, znači 5 apsolutnih, 50 propadanja, 30 gibova, 60 sklekova i 5 apsolutnih na kraju. Sve bi to bilo poželjno uraditi, znači bez nekog pretjeranog seckanja. To ću i ja probati i eto, to mi je cilj. Znači još jednom park je prelep, jedva čekam da ga odradim. Imam upalu u ramenima i grudima od prethodnih dana što sam radio silne sklekove. Tako da, eto, to je to, ne bih više dužio ljudi, krećem bacati se na posao. Ao ljudi, bra. Znači ovo je Barbarian Requirement set koji radim poslije 2 godine i pod velikim upalama. Nalazim se trenutno u Budimpešti. Grovao sam u sobi samo sklekove, vidjeli ste možda na storijima, i to mi se upalio cijelo deo oko prednjih ramena
i grudi i onda mi je bilo mnogo teže. Saseklo me na skleku. I sad, obično je trebao sklek da se radi na podu, ali park je toliko dobar i toliko su dobre sprave da sam ja morao iskoristiti incline šipku i to da iscepam. Ne znam koje vreme, ali cenim da je nešto preko 3 minuta koliko mi je za sad taj rekord od 5 godine. Ali sigurno to može da se obori. Jedva sam je apsolutno na kraju radio. Koliko dobar park. Baš je dobro bilo. To. To je bilo za ovaj klip. Budimpešti, jedan od najjačih parkova koji sam vidio u životu, možda drugi po redu ikada po lepoti. Ne znam, stvarno predivan osjećaj samo biti ovdje. Osim YouTube kanala, naš napredak kao i dodatne savjete možete pronaći na istoimenoj Facebook stranici kao i na našim Instagram profilima. Do sljedećeg klipa želimo vam uspješne treninge. Never at ease, I don't know a limit. Chasing a dream, I don't know what sleepers. I got a queen, she lit me to eat it. She ripe like a peach and she snapped me to snippet. You well overdue for that link up in person. Text me to fall through a murder, she wrote it. Still up with courage, you're doing a service. Pull up to the crib, I'm equipped with the brush strokes. Cutthroat from the low, where no love goes. Women buddy like it's been that. Wanna fuck me looking at the bill stack. Off the bubbly buddy, I've been stressed out.